Wat is nou die kapan? Ik cross die boven Medusa, zeker Fidas voor Zlatan. Ik het boos om die te rip, cause I must be bloodchang. Praise Jesus, is mother. Klebarde baardai. Klebarde baardai junior, my bro. Ik het balls. It must be bloodchang. Ik hoef jij dan veel verder te zeggen. Wat denk je? Waar kom je rijden, bus, bro? Waar kom je rijden, baard? Mrs. Balls chat niet keel leiden. Hey yo guys, welcome back to the Brain Reacts mensen. Kijk hier, die enetjie is een onverwachte reaction mensen. Ik heb bijna niet gedacht dat ik een reaction maak vandaag, omdat ik jullie album gegeven heb. Ik heb gecheckt, jullie gaan hoe jullie nou veel bezig houden. Maar toen drop Junior een surprise track. Qua, uit die blote uitpijpen. So guys, make sure to subscribe, leave a like and definitely turn on your post notifications. Kom eens kijken wat gaan hier aan. Die ding zijn naam is de King's Diary Freestyle. Maar ieder dat ik weet nog niet is het nou. Maar daar staan dus naakjes een letter to KGM my bro. Meaning is een culture gang gericht. Meaning, ons gaan kijken wat zijn drama gaan we hier aan. Zien jullie? Ja, zo mensen geniet die enetjie. Ik wil nog eens kijken wat gaan hier aan. Ik zie die ding pop op, maar ik zeg wacht, kom ik luister die ding hier. All busy to make a reaction. Let's scary mensen die zo snel. A King's Diary Junior King. Ja. Dus man net een klein freestyle man. Oké, is een klein freestyle. Oh ja. Wat is jij? Everybody kan nou. Ja. Zeg mijn moeder, ik draag haar in mijn hart. En die man zegt mijn toppie, ik wil dat hier die kracht. Ik kom nou nog toe met aan in mijn gevader tot mijn eerste dansklas. Om mijn koud te wees is aan mijn kaart. Op onze familie is nooit gechanged lately. Is allemaal niet meer bij elkaar. En alles Johnny. Wait! Die is nou hoe kan is die, wat is die love song my bro? Maar die putas a melodies though. Die putas sa melodies though. Ik check om te sê dis 'n love track of dis 'n diss track of wat gaan nou weer aan die beef tussen die manne. Die manne het mos sulke beefe wat dit so ontstaan van die ene sê wat die ene die ding en die ene en KG gaan mos op 'n unfollow rent my bro. Hy nou my ook unfollow, weet jy wat hy vir hom gemaak het. Maar hy gaan op 'n rent my bro. Maar hy moet maar op sy rent uitgaan my bro. Ek kan na. But anyhow, kom eens kyk wat skurry man. Maar dit is 'n love song baby. Mijn MX heeft me groot gemaakt. Ik was 13, attempted suicide in mijn kamer. Net voor die lucht uit donker, kom ik dan niet nader. En de rest is history. Nou, let's deep brother. Maar dan kom ik, jullie kunnen maar skip. Fuck jullie naaiers, is tijd om die goesie wel af te halen. En jullie vaak te geven. Hij komt nog eens toe, hij staat naar de boom, maar hij vierde is af. Hij begint rustig. En dan all of a sudden dan komt draai dinge. Ek wil maar sê man, die fucking die foto alleen my bro, is aan vuur, dit is vlamme, dit is duivels hier so. Here mense, wat gaan hier aankom? Dit is skade weer. Ja, Toen gaan jullie is skade geel, skapa en ik as die fame ja. Komt aan een fight, ga buiten vego, as aan die babe ja. Hoe dit gesê, een gatekeeper, al die kom staan 'n feit daar buite 'n vego. Ek is aan die babe ja. Daai's two things brother. Feit ons klan mekaar verstaan jy en feit ons operate. Daai's 'n babe inkom. Piep jy lei. Rippers ik was aan je vader ja. Before Johnny King another ja. Tell that pussy get out of here. As it alien flows ons vat hem aan rondom en die Coliseum. Sick. En jullie naaietjes wat zo like kom in. Hoog my soda. Wat maak jy man kan? Van jullie kom ons naar die om te was het man. Sien nie. Ay raka. Blime gang wat Give me nigga. Bitch. Away Medusa. Change die beat voor mij man. Medusa's en die producer chase. Sy warm as Medusa met die beat change. Yeah bo. Ja Medusa. Jy kan nie 'n kerknummer aansit nie. Wag. Yeah bo. Okay, miskien change sy.
Okay. That beat though. Nee. I'm the man, Junior King, you know I be the greatest Superman, that's what Kayla call me on some ape shit. Peter Pan, I be smoking green with some lean, please don't feed a man, I can cause a scene. Ag, wait my bro. Kyk jy, sê my gou my bro, sê my gou. Ek het vanmiddag hy podcast gekyk. Ek sien sy en Tony en Medusa slaan so 'n persdrankie daar, maar nou wonder ek wat the fuck is hy my bro. Is hy lean my bro? Hy lean hè. Ja, Rachel. If you liars don't meet my demands, I'm on the gram. Everybody know who got the fans, I'm on the map. Jesus Christ, die for the boys so I can rap. Nowadays everybody wanna talk when they got something to say, and nothing comes out when they move the lips. It's about a gibberish, motherfuckers act like they forgot about Jay. Like who forgot about me? I put 4 circles on them niggas' eyes, must be Audi. Ella, I put 4 circles around their eyes, it must be Audi. Wat sê jy van Audi? Circles Audi? Sien julle waar pas hy? About me, I put 4 circles on them niggas' eyes, must be Audi. 7 bodies like I play for Saudi. Keenan, guess this 7 bodies like I play for Saudi. Jesus, bra. Bra, please explain that part to me, my bro. 7 bodies like I play for Saudi. Is my moeilik om my ding te unravel, man. Is my baie moeilik, 7 bodies. Eer ek nou die ding agterna gevang. Ja, die boeta bedoel daai ding. Jesus, weer goed wegsteek die kou. Can't really ain't shit without me. I love KGM, that's my brother forever. That's what I'm saying. Daar mense nou maar know my bro. I love KGM, that's my brother forever. Ek wonder wie wat se kak opgesteur in die eerste plek, my bro. Between us the shit is cock petty. I will always give you flowers just because I span with people you don't like. They don't mean I'm your enemy. I will always give you flowers just because I span with people that you don't like. Basically, ek fuck met jou nie. 21 Promo en Pengy en KG Beef. As ek verkeerd is. Junior het 'n track met 21 Promo en Pengy. Jare mense. Maar, jare mense, kyk die ding, kyk jy weet julle wat nee. Ek weet nie hoekom is die manne, die rappers, so die van, sê vir die man, ja man, jy maak die songs met hy man nie, want, soos kyk soos Lil Baby goed nou, jy maak die songs met hy man nie, want ek hou nie van hy man nie. Los die goede manne. Los die goede manne, is soos by my bro. Ek kan nie, 'n bra kan nie vir my kom sê, omdat jy nie van die bra hou, ek moet nie met die bra blom nie. Jy sê nie vir my nie, ek loop drink met jou, en dan wys ek jou loop drink met die man, en neem ek nog foto's met die man, en dan sê ek nog na die blom, en as jy sam hooi voel, of jy sit en hooi voel oor dit my bro. As jy mis dom is eindelijk man. You and Luda will always be on my top 2. Hey, shout Luda ook my bro. He the greatest, he is not included. And you know that I'm a nah bro, but the older Owens around you just confuse you. Okay, right though, piep wat die bro sê. Die Owens around KG basically confuse die man om te sê, die bro is jou enemy, jy moet wegbly van die bro. Manne, link up. Na, praat die ding soos manne uit man, wat se goede, kom ek sê die goede wat tussen julle gebeur, ek weet nie wat het gebeur nie my bro. Ek ken regtig nie. Ek kom met nou op die trek. Hey jong, hier's 'n so 'n storie. Jare mense. Wat is nou die kapan? Ek cross die bol van Medusa, sy koffie das vir Zlatan. Ek het boos om die te rip, cause I must be bloodchang. Praise Jesus is middle. Klip baardai. Klip baardai Junior my bro. Ek het balls. It must be bloodchang. Ek hoef nie vir julle verder te sê. Wat dink jy? Waar kom jy hy was bro? Waar kom jy hy baard? Mrs. Balls chutney keelheid. Jonger vir Satan. Ek het dit nie meer kakkie. Ek gou 'n stryd soos die Northern Cape. Shout out to Catty. Hulle ken hy kak op Facebook praat, maar nooit in my chatty. Hoe de vroeg jy meer raad, maar jy's nooit in 'n rattie. Shout out to Catty. Catty is die eister. Catty moet die album drop man. Love me. And shout out to the Northern Cape.
Northern Cape stand up mense. Stand up Northern Cape. I'm proudly hoe sê jy mens? 'n Northern Cape. Cause 'n Northern Cape, ek noem dit sommer maar so. Love me. Yeah. Love me. Yes. Love me. Ek is voorbij proef dat ek die beste rapper. Voorbij proef dat ek die beste dancer. Voorbij proef aan mensen. Ik proef me niet aan die fans. Een system was gebouwd, maar Junior breek af al die fans. Yes. Awai, wat dan? Druk mekaar elke fucking dag neer, maar hier sê ek alles moet dan saam staan. Nou hoe lyk jou baan? Nah. Vra verskoning vir die PE boys, ek en die help as Junior ging uitstaan. Shit. Beweeg je bijna naar die PE boys toe. Ik ken niet die PE boys die mensen. Ik moet een diep gesprek hebben met die ouwens van die PE mee bro. En die hele history van alles moet ik horen. Wat gewoon staan, hoe was dingen, hoe en da. Ik ken te min om te kan praten op het. Ik is nog fokkel geworden wat jullie van mij zien, man. Zolang ik een beek krijg. Staan zo mensen is na, man, zie niet. Was ja. Als je een ding waar je kind post of comment, wat mij af en mijn pad af gaan zeizen. En hij is zo blij, man. Zie. Maar dit is Loki een banger die. Love me. Yo. Wait mensen. Junior het baie gesê hiermee bro. Die man het legit like. Hoe hy die song noem, King's Diary man. Die man het vir ons 'n entry wat in sy diary geskryf het vir ons nou op 'n trek gesit. Sien julle wat die man gedoen het? Ek hoop julle sien wat ek sien. Ek moes net op die ding jump my bro. Ek moes letterlik toe sien die man drop die ding is 'n surprise ding like. Hoekom drop die man 'n surprise goed? Daar word iets gepraat op by die mense. Ouens, wat ek kan vir julle sê is, los die geite van julle man. Los die geite. Het gaan nie werkie. Op die einde van die dag my bro, dink so aan op die einde van die dag. Die man beef met die man. Nou kom kry julle mekaar nou. Julle wat geboek vir een show. Nou is daar nou onnodige fuckery wat daar aan die gang is. Die hele vibe is gespoil. Wie wil so konsert by bro? Nie ek nie bro. Ek loop lang slange om my konsert, verstaan jy? En ek glo baie mense gaan saam met Stef. Los die goede man. Dat is genoeg vir almal in die game man. Hoor wat ek vandag vir julle sê, dat is genoeg vir almal in die game man. So, en hy geld vir alle industries regdeur mense. Regdeur, competition is solid. Julle kan kompetisie hê, julle kan kyk daar is alright hy, maar moenie kom met julle se as jy kry, wie sien wat nou met jou? Want jy los hy goed man. Los hy goed, julle jag een ding. Moenie vergeet wat jag jy om 'n beter lewe te hê man. Maar wie is ek? Ek is niemand nie. Julle gaan mos nie by my luister nie. But it's fine though, this is Robindri X, nog steeds mense. So make sure to subscribe. Check this number. Away brother, come no joke. Check this number in my description. Let's get it. I'm out. Yeah. Yes, Masakan. Wat weet je?